laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi irrahmani irrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal ikhwah. Karayati Allah subhanahu wa ta'ala in julani laɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Misalmini on salminango islam go handuɗon hiɗen jokkitade dursande nden ka sifatu salati nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min at-takbiri ila taslimi ka annaka taraha. Nde Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala waɗani li hadhihi al-umma wiɗen hinde mari dame capanɗe jeeɗiɗi e tati wondude timmode nde woni capanɗe jeeɗiɗi e nayi. Ɗen ɗon dame en heɓi e majje capanɗe tati e go'o hiɗen ɗettitude ka capanɗe tati e ɗimmal. Ɗum woni alqira'atu fi sunnati al-maghrib. On andi fewndo ɗo koko ɓe janngayno kon e no ɓe jangirayno noon e nder julɗele maɓɓe ɗen woni farilla woni naafilo ko ɗum wonɗen janngude fewndo. Wo amma alqira'a jandene laaɗonen fi sunnati al-maghrib woni darɗe naafilo ɗen ɓaawo futuro on woni ratiba maghrib on darɗe ɗiɗi juuleteɗe ɗen ɓaawo futuro on. Wa amma sunnatu al-maghribi al-ba'diyya juuleteɗe ɗen ɓaawo futuro fa kana ɓe laatino yaqraw hiɓe janngayno fiha ton e ɗen ɗon darɗe qul ya ayyuhal kafirun nden woni simore temedere e jeenayire nden hinde mari ayeje jeego tan yeggiti rumusuji maɓɓe ɗin. Wa qul huwa allahu ahad ko nden woni simore temedere sappo e ɗimmere nden hinde mari ayeje nayi. Haray ɗum ɗo ɓe janngayno e sunanu rawatibuje ɗen. On andi en feƴƴino ɓaawo ka goɗɗo jannguno darɗe ɗiɗi naafilo suratul kafirun ɓe nani tun ɓe maaki oɗo dey o andi joomi makko, bi mana oɗo o laɓɓinani joomi makko. O jangi ikhlas ɓe maaki oɗo o andi joomi makko. Idan ɗen ɗon ɗiɗi ko ɗe mooɓi kon hino ɗuuɗi ko ɗum si naafiloji mutlaqu ɗin ko kafiruna ikhlas waɗete ko ɗum si tawi ɗo kadi yii ko ɗum. Khamisan no jeeya fusuluji ngal ɗo damal ko ɓe janngayno woni salatul isha ko ɗum ɓe janngayno si ɓe juulude geeƴe ɗen. Wa kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino yaqraw hiɓe jannga fi rak'atayni ka darɗe ɗiɗi al ulayayni arane ɗen ɗiɗi min wasatil mufassal ka hakkundeji fensitaaɗi ayeje muɗum. Honde woni ɗen fa kana ɓe laatino taratan wondeji goo yaqraw hiɓe jannga wa shamsi wa duhaha ka geeƴe sabu koye nden julde jama on haray ɓuri ronkude e tampude sabu ɗon fayda koye ɓe gayn tun ɓe hoota ɓe fowto. Nden woni simore capanɗe jeenayi e go'a ɓire nden hinde jogii ayeje sappo e joyi wa ashbahi ha e ko nandi e shamsi mina suwari immorde simoje ko nandi e mayre juutugol kon. Wa taratan wondeji goo ɓe janngay ida sama'un shaqqat nden woni simore capanɗe jeetati e nayi ɓire nden hinde jogii ayeje nogay e joyi. Wa kana ɓe laatino si ɓe janngingol ka julde yasjudu bi ha ɓe sujjay si ɓe janngingol ka nder julde woni sujudu tilawa. Wa qara nelaɗon janngi marratan laawol goo fi safarin e setewngu ɓe setino bi wattini wa zaytun ko nden woni simore capanɗe jeenayi e jowaɓire nden hinde mari ayeje jeetati fi rakatil ula ka darnde aranere. Wana ha nelaɗon hadi an italatil qira'a ga e juutingol jande nden fiha ka julde geeƴe. Wa dhalika ɗum hiina ko saanga salla julnuno Mu'adh bun Jabalin li ashabihi wondiɓe makko ɓen al isha a geeƴe ɗen fa tawwala o juutini alayhim e dow maɓɓe fan sorafa serindi yalti ka julde rajulun gorko min al ansar ɓe ngandi himo wi'ete Sulaym bani Salama o jeeya. Fa salla o juuli fa akhbara Mu'adhun aw fa ukhbira Mu'adhun anhu. Mu'adh humpita fi makko ko waɗi kon fa qala Mu'adh wi innahu munafiqun ɗo yi o laɓɓini
to o wi'uno innahu bihi la nifaqun ɗo noon o laɓɓini innahu munafiqun walamma balaga dhalika nde ɗum ɗon yetti arrajulu gorko on ɓayri fewndo nelaaɗo wi'eede ko a naafiki ko tuume molanaɗe on sayi nde ɗum ɗon yetti e makko o yehi dakhala ala rasulillah o yehi kisanka nelaaɗo on o wulliti fa akbarahu o humpiti nelaaɗo ma qala mu'adun fa qala lahu nnabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallam nelaaɗon ɓe maaki mu'ad a turidu an takuna fattanan a faala wonde fitinowo julɓe ɓen ya mu'ad ida amamta hande ɓe sendi tippiro ngon sendama hande ɓe maaki ida ko harfu shart ida amamta si a almike annasa yimɓe ɓen faqra a jangu biwa shamsi wa duhaha nde woni simore capanɗe jeenayi e go'a ɓiire nden hinde mari ayaje 15 wa sabbih sma rabbikal a'la nde woni simore capanɗe jeɗɗa ɓiire nden hinde mari ayaje 19 waqra bismi rabbik ko sifa ɗi jangata si a almike yimɓe ɓen nde woni simore capanɗe jeenayi e jeega ɓiire nden hinde mari ayaje 19 wallayli ida yaghsha nde woni capanɗe jeenayi e ɗimmere nden hinde mari 21 aya fa innahu fi honɗum mi innam ma ɗum mu'az ɗum ɗo noon ha darngal daro si tawi fewndo nelaaɗo on wuuri ɗum ɗo ko aynite teeɗum wondude tiiɗugol e sattugol gonɗinal ko fewndo ka yimɓe ɓen fewndi ɗo ɓuri haanude aynande ɗum yimɓe ɓen ndaaru nelaaɗon ɓe allala fa hadihi l illa mawjuda summa al hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman ɓe maaki fa innahu siko woni damiru sha'no wi'ete yusalli juulay wara'aka ɓaawo maɗa si a julnude yimɓe alkabiru mawɗo waddaifu e lo'uɗo wadul haaja e jon haaju accuɗo haaju ari juulugol aray aynituɓe ɗo fof yo gandi ɓe yewtuno usman bun abil as ɓe maaki anta imamu qawmik faqtadi bi adafihim wattahid muaddinan la ya'khudhu ala adanihi ajra ko woni almami yimɓe ɓe ñentin ɓurɗo ɓe lo'ude wo juula julde makko nden sikki ɗo nelaɗon ko holli en kon laaɓiɗo hande kadi na goɗɗum ngo ɗaɓɓeten wi'en ɓe waɗi honno ɓe holli en ko ɗum ɗo mo julnayi yo suɓu hawruɗi fowtina julɓe ɓen kamɓe si ɓe iwi ɗon faalaɗo juutinde o hewtoy ka suudu mum waɗay ɗum an tigirisiɗa faala juutinde sa hewtoy ka ma a waɗay ɗum kono si tawi a daroto yergina yeeso yimɓe ɓe tongaɓe juutina ha hootaka ma hara ko fatiha julnirta naafiloji ɗin kama haɗa ɗon a fawata hay simore hiɗa darnito yimɓe ha ɓe lakka hare honɗum woni ɗum elaɗon ɓe maaki ida sollayta wahdak e riwaya goo fa tawil ma shitta siko an tu woni juulude juutinir kala no faaliraɗa sa faala a habbiri badal isa waɗu nden ɗon witiri tuggande rakat alfajiri on waɗu fa tawil ma shitta kono fa innahu yusalli wara'aka alkabiru waddaifu wa dhul haja ra'ihim aynuɓe sadisan no jeeya fusuluji ngal ɗo damal ko nelaɗon janngayno joni okken noon ɗo waktu ma ɗum okken ɗo fondo ngon e faamu ngun ngal damal ɗo no jeeyadame ɓurɗe himmude woni salatul layli kon ɗum nelaɗo janngayno ka julde jemma ko honno ɓe juulirayno julde maɓɓe nden jemma ndaren ɗo moƴƴa wa kana sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino rubbama wonde jahara ko ɓe feññinta bil qira'a jande nden fiha wa rubbama wonde asarra ɓe suuɗay ko waɗanɗen ɗo rubba on rubba tufidu taqlil wa taksir ɓaynon ɗi ari e nokkun gotum ɗi fof hara wi'en wonde ko ɗum ɗi nafata ɗo mi mana ɓe juɓɓe feññinayno wonde ɓe jokkina ko ɗuuɗi wonde kadi ɓe suuroya ɓe waɗa ɗum ko ɗuuɗi wo wonde kadi suruɓe raɓɓinɗinayal qira'ata dar jande nen fi ha ton tarata laawol go
wa yutiluha ahyanan wonde kadi ɓe suɓa juutude ɓe juutina jaka ɓe waɗa no noneji sertude wa yubalihu wonde ɓe yotto fi italatiha ka juutingol julde jemma nden ahyanan ukhra wonde ɓe juutina ha juuta hatta qala abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu wondema sallaytu o wimi mi juulima annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam laylatan jemma falam yazal ɓe seerali qa'iman hiɓe dari hatta hamamtu ha mi himmiri bi amri suu fiyake bonɗo tawi mi ronki qila o wiyana wama hamamta ko ɗum himmirnoɗa qala wi hamamtu an aquda mi himmirnode mi jooɗoto wa adara annabiya sallllahu alayhi wa alihi wa sallam mi accanelaɗo no dari ɓay kamɓe ɓe ronkali min hari koɗɓe ronki kono ɗum kadi aya no wawi tippade ɗum jange on tino wawa wolede andi fewndo on sayi jomumen no ɗuuɗi ko wiyeno wa minhum man yaqulu dalli wala taftinni fi maɓɓe humpite wa minhum alladina yu'duna annabiya wa yaquluna huwa udhun wa minhum man ahada allaha la in atana min fadlihi wolɗo o yottano nelaɗo janga dow jange yottoyoɓe ay jomumen woli fimen noon ɗum haɗay neɗɗo waɗa kala ko woni ko waɗi ko tippi e fima o ceerno a montata ɗum o yimo se'u salatihi ka faljunoɗa ha hande ka yaaɗa o ko musi'u salatihi wona wi'ede o wi wondema wa qala hudhaifatu bnu lyamani oɗo ko riwaya ɗimmo ɗa ko ibnu mas'ud ɗo ko hudhaifa o wi sallaytu mi juulima annabi wondude nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam zata laylatin jemma go'o faftataha nelaɗon udditi albaqara fa qultu wi'umi min hudhaifa huwa ahlu sirri rasulillah sahibu sirrihi hudhaifata bnu lyamani fa qultu wi'umi yarka'u no gasa nelaɗo o ruƴƴay ɓay ko bakara ɓe ɗetti indal mi asi ɓe heeɓi aya temedere summa mada ɓe feƴƴi temedere o fa qultu wi'umi ɗum ɗo fof kaka wonkigoy ɓay mo dari takko maɓɓe ɓe juulude kono juuti fa qultu wi'umi yusalli biha no gasa ngol ɗo ɓe surniraygol fi rak'atayni ɓe feccaygol ka hakkunde fa mada ɓe feƴƴoyi fa qultu wi'umi no gasa yarka'u biha ɓe waɗaygol darde ngol ɗo ɗum ɗo fof ko wonki kin woni gollude summa ftataha ɓe gayningol tu mi sikki ko ɗon ɓe ruƴƴata ɓe udditoye annisa ɓe diwi ali imran fa qara'aha ɓe janngingol haa ngol suuri e darnde woote summa ftataha refti ɓe udditoye ali imran ɓe yiltitaningol ɓe diwnongol fa qara'aha ɓe janngingol haa ngol suuri yaqraw hiɓe jannga mutarassilan hara kadi ko ɓe daasuɓe jande nde doyi ida marra bi ayatin si ɓe rewi kadi e aya fiha tasbih ka subbin hinango woni ɓe daroto yusabbihu ɓe subbin hinno wa ida marra si ɓe rewi bi su'alin aya ka jomumen yamiri yo tore sa'ala ɓe daroto ɗon ɓe toro wa ida marra bi ta'awudin si ɓe rewi e aya yamirɗo yo moole ta'awada ɓe moolo tumma raka'a ɓay ɓe gayni ali imrana noon ɓe waɗi ruku alhadis no juuti ɓe taƴi ko ɓe haton jinni kon ɗo ndaare bakara e nisa e ali imrana no woni darde andi ɗum ko jusu joyi qur'ana no ɗo wa qara'u o nelaɗon jangi kadi laylatan wa huwa waji'u tawi hiɓe muusa ɓe muuseede ɓe jangi assabu attiwal jeɗɗiji ɓurɗi juutude ɗin ɓe julniri ɗin ɗon nden ñande ɓe maaki yo mi accirni hande mi sella moƴƴa subhanallah tawi ɓe muuseede ɓe ɗetti bakara ɓe ɗetti ali imran ɓe ɗetti nisa'i ɓe ɗetti ma'ida ɓe ɗetti an'am ɓe ɗetti araf ɓe ɗetti yunus ɓe maaki hande mi sella moƴƴa ma ɗum an ɓe mana anfaali bi mana jeeɗiɗiji ɓurɗi juutude ɗi ɓe julniri ɗin ɗon jemma on ɓe fowti ɓe wi hande mi sella moƴƴa mi accirni he ayno ɓe selluɓe mi annda honno wonɗe warrude tawi ɓe sellaɓen ɗetti simoje ɓurɗe juutude ɗe ɗaron iman no lo'a ɗum kadi no ɓeydo ino serta kadi ɗum ɗo fof ɗo golle ɗe wona ɓanndu ndun gollata ɗum ko ɓernde nde
hay si ɓernde nden wuuri nde townay kono si nde maayi nde townata ganin ɗum Allah subhanahu wa taala wurni to ɓerɗe ɗen ko wanno noon kadi wa kana ɓe laatino ahyanan yaqra'u hiɓe janga fi kulli raka'a kala darnde ɓe suratin simore minha bimana darnde fof ɓe ɗetta simore e ɗeɗo ɓe waɗa bakara simore alimrana bimana alimrana darnde bakara darnde alimrana darnde nisa'i darnde maida darnde noon ɓe waɗirayno wama ulima wo andaka noon annahu wondema nelaɗo qaraɓe jangi alqur'ana qur'ana on kullahu o fof fi laylatin jemma goto qattun ha hande ɓe waɗa ɗum jangata ɓe jangal qur'ana on fof jemma bal innahu lam yarda dhalika bal ɓe welaka e ɗum waɗane li abdillahi ibn amr nde o toriɓe yo ɓe newnanmo ɗum ɓe jaɓananomo ɗum radiyallahu anhu hina qala lahu nde o wiyani nelaɗo maɗum nde nelaɗo makanimo iqra il qur'ana jangu qur'ana on fi kulli shahri lewru fof jangu qur'an woni ñande fof jangu juzu qur'an ɗum ko aksa hadd ko ɓuri ɗo woɗɗude ko hisbe ñalla woni lebbi ɗiɗi qala wi qultu wimi ya rasulallah inni ajidu quwwa fewno ɗo miɗo wawi jangude ɓuri juzu ñalla qala ɓe maki faqra'uhu fi 20 layla timminde awa ɗuytu balɗe 10 timminande nogay fof qala wi qultu inni ajidu quwwa miɗo wawi miɗo mari fewn ɗo doole miɗo wawi jangude nde ko ɓuri ɗum ɗon qala ɓe maki faqra'uhu fi 70 e nder balɗe 7 tippinde wala tazid ala dhalika wata ɓeydo e dow o artoy kadi o wi nelaɗo miɗo wawi ɓeydanela thumma rakhasa lahu an yaqra'ahu fi 5 ɓe maki mi newnanima jangude tippina e nder balɗe 5 fof thumma rakhasa lahu warti kadi o tori ɓe ɗuytanimo ɓe maki kadi an ɓe newnanimo an yaqra'ahu fi 3 yo jangude balɗe 3 fof o tippina on sa wi nelaɗo miɗo wawi ɓuri ɗum wana hahu ɓe haɗimo an yaqra'ahu no jangata qur'ana o tippina nde fi aqalla min dhalika ko ɓuri fanɗude balɗe 3 wa allala dhalika fi qawlihi lahu nelaɗon elliniri ɗum ɓe maki man qara alqur'an kala janguɗo qur'ana timmini nde fi aqalla e ko ɓuri fanɗude min 3 balɗe 3 lam yafqaha o famata qur'ana wa fi lafdin ari e konngol goo la yafqahu famata qur'an man qara'ahu kala janguɗo nde man qara alqur'ana kala janguɗo qur'ana on fi aqalla min 3 ko ɓuri fanɗude balɗe 3 summa fi qawlihi lahu konngol nelaɗo kadi ari fi amru bunil as ɓe maki fa inna li kulli abidin shirra ɗum ɗo hunjoɗen oɗo hadis ɓe maki fa inna li kulli abidin shirra ino wodani kala jiyaɗo dewo rewowo joomi men himo mari jiñande e dewe ɗe no woodi wakkuje ka fewndanto kala dewo kaw so'i jiɗugol e yiɗugol ɓeydugol e wakkilagol ɗum ɗo no wodani kala jiyaɗo ɓe maki noon kadi woli kulli shirratin fattara jiñande ko nde mari doole wono woodi ka fewndantoma so a fewndo ɗo a wawata waɗude ko waɗaynoɗa ronka fiw hara ɗa andi bimana hara a jangayno qur'an juzu 5 ñallal yaha ha aduna yiltondira tawa juzu goto ñallal kara han gaynirta hara ala kadi wadde fus ko waɗi li kulli shirratin fattara kala jiñande no woodi foofere ɗum noon ka dewe ka korka ko noon korka naafilo ko noon janngugol qur'ana ko noon juulugol jemma ko noon wonde haray masha Allah si nelaɗon ɓe maaki kullu ko min alfadil umum hombo yaldata ɗum haray ɗa mari ɗum ɓe maaki noon fa imma ila sunna foofere neɗɗo on no heewi mo nattude sunna wa imma ila bida'a foofere makko nden ma tinnare makko nden no waawi mo nattude bida'a neɗɗo no waawi tinnade e bida'a himo waawi tinnade e sunna himo waawi foofude o haaɗa e sunna himo waawi foofude hoota e bida'a ɓe maaki noon faman kanat kala on mo tawta laatike fattaratuhu foofere makko nden e fowtere makko nden o tinniwo o foofiwo ila sunna kaka sunna nelaɗon woni haaɗude o ala jiñude o ɓeyda bida'a o ala foofude o yaha e bida'a haray oɗo faqade tada haray himoye dow peewal o foofiwo o tinniwo
yo taw tun o ala yaltude hoggo sunna ngo yo won laawol kisal aray on ko ɗon imo e laawol nder peewal e ɓantal mafhum ɓe maki waman kanat kala noon mo tawta fatratu foofere muɗum nde ma tinnare muɗum nden ila gayri dalika wona e sunna on hammi aray faqad halaka gondi o halkike adana llahu ɗi allahu dandu en ɗum walidalika ko sabu ɗum kana sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe laatino la yaqra'u alquran hare ɓe janngata qur'an fi aqalla min salate gani balɗe tati ɓe gaynata wa kana yaqulu ɓe laatino ɓe maka man salla fi laylatin kala juuluɗo e jemma bi mi'atay aya o juuliri ayaje temeɗɗiɗi fa innahu yuktaw min alqanitina o windete ka joomi men yankinaniɓe joomi men juuli jemma on fo almukhlisina laɓɓinanɓe joomi meɗen ɓe ayaje temeɗɗiɗi jemma on darɗe ɗen o sendana ɗe ɗum telen fayda ko bagara on way ko seeɗa fawi bagara ɓe ɗuyti kadi ɓe ɗuyti ɓe maki ɗon harayno ɗuuɗani woɓɓe wa kana ɓe laatino kadi yaqraw hiɓe janga fi kulli laylatin e kala jamma bani israil ɗo wona julde kañum woni suratu isra ngol ɗo ɓe jangayno ngol jangugol harana juulugol kangol e zumar isra woni 117 ɓoggol hingol mar 112 aya wa zumar woni aya 39 ɓoggol woni hingol mari ayaje 7 e joyi ɗeɗo ɓe jangayno ɗe jemma jangugol tum ɓe janga si ɓe waalo arana jogodira e julde nde wa kana ɓe laatuno yaqulu hiɓe maka kadi ɓe ɗuyti dowɗa seeɗa ɓe maki man salla kala on juuluɗo fi laylatin e jemma o julniri bi mi'ati ayatin o yiɓe ɗuyti temede ɗa ko mi'atay ɗo ɓe maki bi mi'ati ayatin kala waɗɗo ɗum lam yuktaw min alghafilin o windatake e wakkiliɓe ndey kono o windatake e weltiniɓe ɓe juulirowo aya temedere na wakkiliɗo jemma o windatake min alqanitina kono noon o windatake kadi min alghafilina mo waɗata noon hay fuy e jemma o waɗata pus jemma fof ɗon haray ko kanko andi on to windoyte kanko wonta sabu goto fof no wawi wolande ɗum hoore naam wa kana sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ahyanan waɓutuji goo hari yaqraw ɓe jangay fi kulli raka'a e kala darnde qadara 50 aya embere ayaje 50 aw aksara ma ko ɓuri ɗum wa taratan wondeji goo yaqraw ɓe jangay qadara ya ayyuhal muzammil darnde fo ɓe waɗa yer muzammil ɓe waɗa ruku ɓe waɗa sujud bi mana jemma na laawol gotol ɓe jogi nono ɓe wurnitirtamo muzammil woni aya 50 tammo on hingol jogi ayaje nogay wama kana nelaɗo laatanoki sallllahu alayhi wa alihi wa sallama yusalli layla kullahu ɓe juulatano jemma on kadi fof kaɓe juuli gaji ɓe juula ha weeta illa nadiran siwana ko fanɗi ɓe waɗayno kono na jikku maɓɓe sukkungu faqad gondi raqaba abdullahi bun khabbab bunil arat en andi khabbab bunil arat ko arnotori nelaɗo ka suudu kaaba ala tad'u lana ala tastansiru lana ko ɓiɗɗo makko on nino oɗo wimi ayniti o ayniti nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa kana qad shahida badaran o tawano badrin ma rasulillahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o ayniti rasulallahi yewtere no ɓisodiri o ayniti ay raqaba rasulallahi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam allaylata kullaha o ayniti nelaɗo jemma on fof o ɗanaki imo ayni no ɓe waɗirta mo heɗiti wa fi lafdin fi laylatin sallaha kullaha kaɓe fuɗɗino juulugol o heɗiɓe tawi na juulidugol ɓe maɓɓe ngol hittinimo ko ɗeggugol no yiiri ɓe waɗiri no nden ñande wo ɓe juulno ha weeti ko ɓe addiri ɗo kad shahida badaran ko hollugol ko moko bamo wowlata e nelaɗo ko wa'ala hatta kana ma alfajiri ɓe juuli ha fajiri on hiɓɓi e maɓɓe falamma sallama min salatihi nde ɓe salmini qala lahu khabbab bunil arab o ya rasulallah bi abi anta wa ummi
mi sottiri on yumma an e baba en an arabu ɓen ɓe ala konngol ngol ɓe feññinirta yiɗugol neɗɗo ɓuri ngo'on ka haala maɓɓe ala ko waɗi si wona nelaaɗo ala ɓuranɗo ɓe nene maɓɓe e baba en maɓɓe jooni noon si hewtii ɗon ɓe wi'ay nene an e baaben an no ɓuraninmi kala mo wona onon kono onon ɗon ɓuraninmi ɓe si mayde weeɓitike on tato hiɗon darimi jonna e ɓe mi sorta on bi abi anta wa ummi laqad gonɗi sallaytum on juuli allaylata oɗo jemma sallayta on juuli allaylata oɗo jemma salatan julde nde tawta ma ra'aytuka mi wowa on yiwde sallayta nahwaha hiɗon juula sifa ɗum fa qala ɓe maki ajal konngol ɓurgol labeede ko jaaborte ko tabiti ajal woni kadalik ko non woniri innaha salatu ragabin wa rahab nde ɗo julde no serti e julɗele ɗe mi juulata jemma ɗe nde ɗo ko julde fii haaju ko julde ragab lerɗugol wa rahab e kulol wa inni min sa'altu mi torike rabbi joomi an azza wa jal salata khisalin piiji tati e oɗo jemma ko ɗum mi juuliri mo haa o weeti hari lantoraade mo piiji tati e oɗo jemma fa aatani joomi an okkinmi isnatayni ɗiɗi wa mana'ani wahidatan o haɗinmi gokkunge ɗin ɗi mi tori sa'altu rabbi mi torike joomi an allah yuhlikana nde o halkirta en kama ahlaka bihi al umama qablana wono o halkirno moftaali attiiɗi en mi torike mo haa o okkiilan ko mofte an ɗin bonni wo ko bonni o saaɗinta lette maɓɓe o halkira ɓe wono o halkirayno attiiɓe ɓen o wii ɗum ko ɓe bonni wo mi accay haa ɓe tawanmi mi okkiima ɗum mi halkataaɓe ɓaawo maaɗa on jemma ɗon ko ɗum mi wonnoo toraade ko ɗum wallahi harana ɗum attino hanno en fittanooma ɗo neeɓi walaw yu'akhidullahu nnasa bima kasabu ma taraka ala dahriha min dabba ko tawde nelaaɗo e joomi mum gundodii ɗum ɗo joomi men firtata ahdi ko ɗum acci en ɗo naa dow fii ko wakkilaare me en ndaare wa fii lafdin konngol goo arii mi torike joomi an allah yuhlika ummati bi sana mi torike joomi an wataw halkir mofte an ɗen kokke jogagol ndiyan ɗan halkira ɓe ɗonka o okkilan ɗum o wii ko ɓe bonninmi wo ko ɓe bonninmi si ɓe torikelan ndiyam mi okkay ɓe ko ɓe bonni wo si ɓe ɗonɗama haa ɓe anndi tiilan ɓe torike mi saaƴine mi ndaarata ko ɓe bonni ko mi okkima ɗum an ndaaremo wonɗen ɓaawo mu'um ndaare kadi no welsinorde ajabal ujab wo wasaltu mi torike kadi rabbi joomi an azza wa jal allah yudhira alayna aduwan min gayrina mi torike joomi an wata o wurtu e dow meɗen gaño meɗen mo jeyaka e meɗen hippo en wata o okku heeferaɓɓen polgal e dow meɗen ɓe jaasina en fa atani ha o okkilan ɗum awa tuma ɓe hippi e men ɓe fooli en wo haray na en ka hanuɗen wonde ɗon ɓe tawi en sen woni ka joomen wi en ɗon tum ɓe foolata en wa sa'altu rabbi kadi allah yulbisana shiya'an mi torike mo kadi wata o jillindir en haɓen piiren warindiren o wimmi ɗon noon ta torolan ɗum muhammad famana aniha ɗon ko ɗon si ɓe ɓurtinoyi tum mi ukkindiray ɓe woɓɓe ara tawan mi gaakisam ko ɗum sa yi'i leydi ndi ronko ɓuttude e ɗiɗo ko joomi men okkaali nelaaɗo kon renti piiroji ɗi ayyay leƴƴi leydi wootiri no ukkodira warinire hara warowo annda ko woni warande mo wari hara wareteeɗo annda ko honɗum bonni haa wara ko waɗi joomi men wiwno ɗum ɗon mi okkata ko ɗum wonata sabu aduna fof piira foppu ukkodira hara gooto annda ko waddi hay yimɓe ɓen hara jooni ko heddi mo yiiɗa wo wahu si a wari goɗɗo a landama ko ɗum waranɗa o haray ala ko wiya ko ɗum hara wareteeɗo annda ko wari ɗum warowo annda ko woni warande ɗum ɗo joomi men wiɗi ta torolan ɗum mi okkatama ɗum e maɓɓe ko ɗum si joomi men o wi ko kanko waawi
an yab'atha alaykum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. mo waawi wadde ɗum kadi mo foti o waɗay ɗum tuma bakkatuji ɗin ɓurti wo ko ɗon rewete. nasalullah assalamata wal afiya. wa waqama laylatan bi aya, nelaɗo juuliri kadi jemma gumo aya gooto tawi yuraddiduha hiɓe fillito on hatta asba ha ɓe weeti. ɓay weeti wa hiya on aya woni in tu'adhibuhum si a lettiɓe jiyaɓe maɗa fa innahum ibaduk, ko ɓe jiyaɓe maɗa. wa in taghfir lahum si a surraniɓe fa innaka an anta al azizul hakim, ko a won tedduɗo foluɗo ñeñuɗo, goɗɗo ala ko wowlay ko waɗatako. hani laɗon ɓe maake hadis konngol maɓɓe ɓe maaki law anna allaha addaba ahla samawatihi wa ahla ardihi la addabahum wa huwa ghayru zalimin lahum walaw rahimahum la kanat rahmatuhu awsa'u min a'malihim. ko waɗi sa darti jiyaɓen no fewnuri ni ko yurmede acciɓe. on aya woni aya simore jooɓire nden woni inde jogii 117 nden ɗon on ɗon aya in tu'adhibuhum ha kaw gasi ɗon biha yarka, ko on ɗon ɓe jangata ha ɓe waɗa ruku, wa biha ko on kadi ɓe jangata si ɓe immitoyke yasjudu ha ɓe sujja. bal ko on si ɓe jangimo ha ɓe gayni ɓe waɗi ruku ɓe filloto biha yarka wa biha yasjud. bimana ɗum ɗo ɓe fillitoto ɗum ko ɗuuɗi e nder julde nden. wa biha yad'u, ko on kadi ɓe tororto. falamma asbaha qala lahu abu dhar radiyallahu anhu, abu dhar wi ya rasulallah ma zilta taqra'u hadhihi al aya, hande jemma on fof ko oɗo aya tummi woni nande ɗon janga yaka ɓe aynitayno julde nelaɗo hatta asbahta ha weetuɗon tarka'u biha, ko nden wonɗon on aya wonɗon ruƴƴirde, wa tasjudu biha ko on sujjirto, on ala ɓeydude bi ma'ana e makko, wa tad'u biha ko on wonɗon tororde. wa qad allamaka Allah alqur'ana kullahu, nelaɗo naafi on hunjaaki qur'ana julnirɗon jemma fof aya gooto. to ngandene si goɗɗo julniri leyleji tu e wiye ko ɓawi hunjaaki, enelle hunjiiɗo wata julnirde ley, ko ma o fonta dow ande toon no rewtede. wo jommen andini on qur'ana fof ɓayɗon ɓowrini fof aya gooto jemma peetu nelaɗo. law faala hadha ba'duna la wajadna alayhi, wosi ko gooto e amen menen sahabaɓe ɓen waɗuno ɗum men yanayno e makko. imma men inna yo ɓeydu janngugol qur'ana o ma yo accu taw aya gooto jemma peetu la wajadna alayhi. qala nelaɗon ɓe maaki ɗande ko numi waɗani ɗum ya aba dhar, mi anda. ɓe maaki inni sa'altu rabbi, mi torike joomi an azza wa jal tedduɗo mawnuɗon e oɗo jemma ash-shafa'ata li ummati, yo okkan mi tefanoya mofte an ɗen ñande darngal. fa a'taniha, o okkimmi ɗum, wa hiya na'ilatun, tefoore an nden hewtoyay inchallahu si joomi men haaji liman la yushriku billahi shay'an. kala mo shirkali e mofte an ɗen ha o maayi, tefoore an nden hewtoyaymo nafitorayde ñande darngal. ko ɗum mi juuliri hande jemma, ko ɗum mi wonno jittude mi heɓu ɗum kadi mi hokkama hande. woodi kono nelaɗo no anani ɗe mofte, nelaɗo no anani en, nelaɗo no yiɗi en, nelaɗo no yurmini en, kono en hana yawade ɓe ka, en hana yawitade ɓe, en hana kadi fanɗinde fii ko ɓe addi, ndaare no ɓe anirani. wa qala lahu rajulun, gorko goto wi anno kadi nelaɗo ya rasulallah inna li jara, waari o wullito wi nelaɗo miɗo mari kawtal takko an, yaɓumul layla o immoto jemma o juula, gila mi fuɗɗi nande on no juula jemma nelaɗo, wala yaqra'u illa qul huwallahu ahad. qul huwallahu tun o andi no juulire jemma kanko, ko ngol tumminata mo fillinno yer kala ko o julnata. nden woni simore 120 nden ine jogii ayaje 4 yuraddiduha, ko ngol ɗon tun o julnirta. wala yazidu kadi alayha, o ɓeydata e dow ikhlasu huuɗe
ko fatiha ihlas tun o julnirta filliɗo wi ka annahu a sikkay o wonɗo wowlude ko oɗa woni wadde kon yuqallilu ha himo fanɗinde fi ihlas o bimana ihlas yona ɗum ɗon jemma fof fa qala annabiyu sallllahu alayhi wa alihi wa sallama walladi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thuluthul qur'an suratul ihlas mo jangingol nde wotere haray mo mari baraji janguɗo tataɓal qur'ana o haray mo wayo janguɗo gila ankabuti ha naasi ma o jange gila tawba ha ankabuti ma o jange gila fatiha baqara ha tawba nde wotere ihlas tatino jemma peetuno kombo andino ɗum foti ha jaka neɗɗo no wawi immade jemma salligo juulira qul huwallahu tun a neɗɗon si hunjaki towɗi ma hay simo hunji mo wawi nafirde raɓɓi ɗuɗi leyga mo wi ɗum wonata ko ma wona juutuɗi o adday seede ɗum e yiɗo modi cheikhul albani no ñawdude ɗo piiji hara ko ɗi tawata ɗi andanoka ɗum noon on yii ɗum no sekka watta e nder defte e hino ñoƴƴa ɗon no doga landoyo yaasi ko woni ka nder defte muɗum on andi ko ɗum ɓenni kala waɗɗo golle mum soodugol defte paaka hara o waɗali golle makko soodugol defte janga o sooday o paaka o yalta o landoyo yaasi ko paaki kon o lando mas'ala o mas'ala no laaɓi e deftere ko sifa salati nabi ɗon andi nde miɗo jogii nde koy a on janngaali nde soodo defte paaka sertata e ɗum on masala mo landi ɗon ɗon himo laaɓi foy ka tafsir imam ibnu kathir la jogii nde hino ton eyi on andi soodugol defte janga no serti e soodugol defte paaka sa soodi a paaki a sertata e majjere nden a sertata e landagon ko si a soodi a jangi hentinanama laawol tanjini ɗen ko wonɗen humpitade dongal e nde deftere ɗo gila fuɗɗiɗen nde jangude harile ɗen jogiinde kono ɓay hari en jangali nde ko ɗum nafi en hay fus innamal ilmu bittaallumi wa innamal fiqhu bittafaqquhi wa man arada al ula sahira al layali ko ɗiɗo jokkodiri tañinɗen en faami ɗon joni daroɗen ɗon inchallahu taala ɗettiten faslu jeɗɗaɓon woni salatul witr wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal